baik tu Nelly Bera tahu, रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Ni sambul binaka. Sai koe ungo na pakaleleka ni nonda itu tu koe na mbungi ndindai. E na tiko na ronan rau bakatata na $1 million. Nei sau ni kena pakabinaka taki na ngoni sala kede maini boliku. E rabakatata ni anathabawa yasa ke ana. Koe ntona ponua e pakalenga isara pakalibu e nathabawa e rua kana bia tauru na ngona kina mata ni tu mena pakabinaka taka na ngoni sala ongo. Tukuna na minista ni takataka lelebu chua ni usamate ni sianga ni tuana ngauna e pakandi itaki mena pakataparikina na takataka ongo. E kuria ni tiko mantangai na ngauna ongo e na $2.5 million na ilabu e pakangataki e na kena pakabinaka taikina e sua na ngauni sala karasapa ngataki tiko e na ngauna ongo. E sambiuta na pali ni bola-bola ni binding-dingi endo na ribote kina matambosi ni faikek membaleta endo na liu ni ponua katukuna tiko ni adhano mbiusolia kala sutakatali tiko nga ni abwaleslesi ni binding-dingi sauti kambiuta endo na bimbita ki membaleta na binding-dingi na kena torubaki na mathala ni binding-dingi kena wili-wili e torubaki na ngauna ni binding-dingi. Tukuna na supervisor ni binding-dingi Mohamed Sanim ningo e tiki ni nona baka matatataka na beka e dhauraki na tambari ni tuku-tuku na Fiji Times membaleta na binding-dingi ni ronondolu tinika walu. Tuno Sanim ni dhala baka lawa na beka e dhauraka ongo kana sianga ni taura wa mamanda. E so tapatiko e so nandrende na ministri ni beba kata-kata-kataki e na kena ndikebi na ibola kere-kere so mai beira e ramaboa e vali ni takataka. Tukuna na minista ni beba kata-kata-kataki Pravin Kumar ningo e so tapitiko nga salamuria na kena pangataki na lao makawa wakatokai na Workmen's Compensation Act. Sandikibitiko e na ngaunongo e tulunan rau na kisi ia e so tapitiko na rendre e nanduanan rau ono sangabuluka ono na kisi. Kinang gito, e satiko ni tubu-tubu e na nonra na dhula e na idhula ni COVID-19 na ndaung gito e na nonda panua e na bida na matha o mayongo. E na pakatautaki na toribaki ni dhulongo e na nonra pakantite ki taumanta na ndaung gito e rangandrepa watotolo. Ngoe salamuriti nga na kena pakatauritiko e na embaki ongo na soto-soto lebu ni Olympic Games. Ngoe buna na kena satiko ni tubu-tuba merna dhula e na karuni wabo ki na ndaung gito e rana pakitabi. Mai da bekir na pakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rana na Simon Staceni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni pakating binaka. Bula, alang gonoa ilutoka dutalita kanambula FM berarti nambang 2 NSR. Bula FM nambang 2 NSR.